vadyuhari vatsoniwa ni lava nga ta tsandzeka ku ya vhota hi siku ra nhlawulo va karhi ku vhota tiko hinkwaro. IEC eKwaZulu-Natal va ri va ta engetela vuhlayiseki ka switichi swa ku vhotela ku sirhelela nhundzu na vavhoti. Vaka hina lawa i mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga, mina vito ni Matimu Khosa ri perile. Komishini ya nhlawulo IEC eKwaZulu-Natal yi le ku lavisiseni ka mhangu laha ntlawa vanhu va nga nghena eka ndhawu yo hlayisa maphepha yo vhotela handle ka mpfumelelo. Ku vikiwa leswaku swirho swa mabandla ya tipolitiki yo karhi va vikiwa ku va nghene endhawini liya swi nga ri enawini eDurban. Nhloko ya IEC eKZN Ntombifuthi Masina u ri va ta tiyisisa leswaku timhangu ta mixaka lowu ti nga humeleli nakambe. We have agreed that a case has been opened, is currently being investigated. There are a lot of players involved in the distribution value chain on our side. So we are keen in knowing how the information about our storage facilities was leaked into the public domain, because as you would expect, the information of where we store our material is not for public consumption for obvious reasons. So it appears that there was a leak in terms of the two implicated storage facilities in Claremont and in Hammersdale that were implicated in this matter. We have reached an agreement that we are going to all ensure that incidents like this never happen again. Mfumo wu rhumele masocha exifundzhenitsongo xa OR Tambo eEastern Cape leswi ta endzhaku hansi ya switereko swo koxa mphakelo wa vukorhokeri tindhawini to hambanahambana exifundzhenikulu lexiya. Hi le tlhelo ku na madzolonga ya van'wamathekisi. Ku tlula 100 wa switichi swo vhotela a swi kotanga ku pfula namuntlha eka xifundzhantsongo xa OR Tambo. Komishini ya nhlawulo IEC eEastern Cape yi kombise ku vilela hi madzolonga lama nga yimisa ntirho wa ku vhota ka siku ra namuntlha. This morning we had 455 stations that have not opened across the province. But the 455, we cannot just say it's just taxi strike. It's a combination of the taxi strike and the community protests that were happening in some of the municipalities. But the most affected area was OR Tambo, as you say. But that number has now reduced because we have only 110 stations that are still not closed. And the bulk of those stations are in Port St. John's. Port St. John's has 91 stations that are not operational. And Port St. John's has only 134 stations, so 91, it is quite a big number. And we also have 19 in KSD, that is King Sabata Dalinyabontata area, where the stations couldn't open. The presiding officer could not even be able to move to the storage sites to collect their voting material. So those stations remain closed, and we have 7 that are closed in Nyandeni municipality, and that one is purely because of the community protest, and it has nothing to do with the taxi strike. That is the report that we are getting. Then we have 1 in Dlambe, Kenton on Sea area. There is a community protest. The SAPS has been assisting us with that, but the station now is closed because there are threats to our staff. Mahlati, there's 1 station, and Adelaide also has 1 station that is closed, and that is because of the community protests. Magidigidi wa vaaki lava vunyingi bya vona ku nga vadyuhari va karhi va vhota tiko hinkwaro eka ku vhota ka ku hlawuleka. Siku ro sungula ra nhlawulo wo hlawuleka ri fambe kahle exifundzeninkulu xa Limpopo. Ku tlula 60 wa vanhu va langutile ku vhota eka masiku mambirhi mo hlawuleka. Komishini yo fambisa nhlawulo veri va lulamile ku tiyisisa leswaku ku tlula mamiliyoni mambirhi ya vanhu lava nga titsarisela ku vhota eka masiku ya 3 yo hlawuleka va vhota eka xifundzhankulu. Switichi swo vhotela eka swona swi pfuriwe hi awara ya 9 mixo namuntlha. The party of my choice has always delivered, so I'm quite happy and happy with the vote that we did. I feel fulfilled. I just appreciate the opportunity to
practice democracy. I feel so great that I voted today and that we are voting because it's our right. I'm actually here to do my mark. This is something that my mark is actually going to make quite a good change into the country as a whole. Ku tlula 45 wa vanhu va titsarisile ku vota eka masiku mambirhi mo hlawuleka lawa nga vekiwa eMpumalanga. Vanhu lava vabyaka, vatsoniwa ni vanhu lava nga le ku tirheni hi siku ra Ravunharhu hi vona va nga ta pfumeleriwa ku vota namuntlha ni mundzuku. It's important to vote. You have to do your duty for your country. You shouldn't stay away or have any negative attitudes, and so that's that. Only thing that I would say was a bit of a disadvantage is having to wade through all the candidates. It's, to pick out your particular one. Other than that, it was fine, no problem. Exifundzeninkulu xa East Kona eNelson Mandela Bay ku vota ku yise mahlweni naswona ku hava timhangu leti nga vekiwa. Imigudu izanyiwe uba ngaba silungiselelwe nathi njengabantu abakhubazekileyo. Zikhona ke nepolisi ezenziweyo ngurhulumente ezithetha ngathi into kokuba sizi-priorities zabantu abahlelelekileyo abamele bakuqalwa ngabo ukulungiselelwa kwizinto ezimele uba zinokuhlala kwidemokhrasi. Khomishini va vula leswaku va lulamile ku vona leswaku siku ra Ravunharhu ri famba kahle loko ku vota mani na mani. Khomixini ya nhlawulo IEC yi karhi ku hlanganisa na tikhomixini to fana na yona ta le matikweni ya misava. Tikhomixini leti ti na ntsakelo wo vona matirhelo ya IEC hi nkarhi lowu wa nhlawulo laha tikweni. Tiko leri nga na xiave xikulu eka ikhonomi ya tikonkulu Afrika ri ta va na nhlawulo hi Ravunharhu. IEC va na ntshembo wo yisa emahlweni na mafambiselo ya vona ya nhlawulo wa mahala no lulama. Vahlaleri kusuka ematikweni ya le handle va pfumela leswaku na lembe leri swi ta va tano. Va ri ku na swo tala leswi nga swi dyondzaka eka Afrika-Dzonga. Khomixini ya nhlawulo ya le tikweni ra Uganda yi ri loko nhlawulo wa laha kaya wu famba kahle swi ta hlohlotela swinene tanihileswi na vona va nga ku lulamiseleni ka nhlawulo wa lembe ra 2026. We're here for peer learning to see how processes are managed and how they've improved over the 30 years and to celebrate with the people of South Africa on this landmark. Russia lava nga xirho xa nhlangano wa BRICS na vona va ku gumeta nhlawulo. Vahlaleri kusuka etikweni ra Russia va ri va langute nhlawulo wa Afrika-Dzonga. I think that for Russia, for our Central Electoral Commission, it's very important and very, very interesting to observe elections in the mother countries, especially in South Africa, because Russia and South Africa are members of BRICS and cooperate not only in the economic sphere and political sphere, but also in electoral affairs, exchange our experience. And from what I've heard today, I got an impression that the electoral systems of South Africa and Russia are pretty similar. Khomixini ya nhlawulo ya tiko ra Venezuela yi ri yi langute ku ta vona leswi nga ta humelela hi Ravunharhu. We are the part of the commissioners of this institution. We are glad with this invitation and very proud of the organization. Khale ka president wa Kenya Uhuru Kenyatta u hlangana na swiyenge swo hambanahambana loko ka ha lulamisela nhlawulo lowu nga ta ka wu nga olovi. Hi Ravunharhu maAfrika-Dzonga va ta ya vota eka nhlawulo wa mani na mani ku teka xiboho mayelana na mfumo lowuntshwa. Swiboho swi ta tekiwa ku ya hi xiyimo xa tiko ku katsa vugevenga, mintirho na mphakelo wa vukorhokeri. Vaakatiko va languteriwe ku teka xiboho na ku ya hi vuxaka bya Afrika-Dzonga na matiko mambe ngopfungopfu eka mhaka ya Palestina na Israel. Vuxaka bya Afrika-Dzonga na Palestina byi sungule eka khale ka President Nelson Mandela na khale ka murhangeri wa Palestina Yasser Arafat. ANC ri tshama ri ri ku kombeleni ka leswaku ku va na xitshunxo eka matiko lamambirhi ku lulamisa xiphiqo ni ku nyika Palestina ntshunxeko wa rona. DA ri vula leswaku ri pfumelelana na swona.
kambe mutivi un'wana wa tipolitiki u vula leswaku vandla a ri va nga ni vuxiyaxiya loko swi ta eka Palestina, laha ku nga na ma-Muslim yo tala ni lava seketelaka Palestina eAfrika-Dzonga, leswi swi nga va ka na nkucetelo eka hi laha vanhu va nga ta vota ha kona. In terms of how the ANC has responded to the Gaza issue now in relation to other times is that it has been a lot more forthcoming, and it has been a lot more vocal, both domestically and internationally, which could mean that with a lot of mainly Muslim voters in the Western Cape as a whole would sort of see that as a much more appropriate response to that issue than the DA. Khale ka xirho xa palamende xa DA Caleb Cachalia u tshike ku va xirho xa vandla ekusunguleni ka lembe leri endzhaku ko vulavula hi ku kongoma eka mhaka leyi. Hi nkarhi wolowo vandla ri ale swihehlo swa yena ri vula leswaku u hlamusela xiyimo xa vandla hi ndlela yo biha loko swi ta eka nyimpi ya le Gaza, kambe tanihi leswi ku nga na mpimo exikarhi ka vaaki eAfrika-Dzonga ngopfungopfu exifundzeninkulu lexi rhangelaka hi DA Western Cape, xana nawu lowu wa matiko mambe wu ta tlula njhani timhaka ta laha kaya leti khumbaka vaaka tiko? Again, it is a possibility, but at the same time, one needs to look at the anger towards the ANC at national level. So it's like things can balance itself out. I would say that it could be the first time that there's a foreign policy issue which has an impact on the vote. We would need research after the elections to actually get a proper sense of that. DA exifundzeninkulu lexiya yi endle ndzavisiso lowu katsaka xivutiso xa Israel na Palestina. Given that, if you take the noise away and you focus on the in-depth questions that were asked and the feedback, a very low percentage of residents, predominantly in the metro area, are actually massively concerned about the Palestine-Israel matter, given that every year within our own province, due to inadequate police resources, we lose young people die between 3,000 to 4,000 every year, which for them is a bigger issue. Yes, we do have apathy with what's happening between Palestine and Israel. The solution is quite clear, but once our community starts focusing on how does that relate to what's happening in our country? Africa ori hambi leswi mpfilumpfilu wa le Middle East wu nga wa nkoka, ma-Afrika-Dzonga va tikuma va ri emikarhini yo heleriwa hi ntshembo, naswona loko ku fika Ravunharhu va ta va na xiboho xo tika xo xi teka. khale ka mavanyisi Yvonne Mokgoro u xiximiwa tanihi wun'wana wa n'wamabulandlela va xidemokirasi xa Afrika-Dzonga. Khoto ya vumbiwa namuntlha yi vile na ntshamo wo hlawuleka wo xixima muavanyisi Mokgoro. Nkosi wa Mokgoro wu vile eJoni vhiki leri nga hela. Ya vumbiwa yini ntshamo wo hlawuleka ku tlangela no tsundzuka mutivi wa nawu sira muavanyisi Yvonne Mokgoro loyi a nga bumabumeriwa tanihi nghwazi ya timfanelo ta vumunhu, muavanyisi wo hlawuleka ni xifaniso xa vululami bya rimbewu eAfrika-Dzonga. Where does one begin to express one's loss when one has lost someone so special? Where does one begin when one expresses one's loss about somebody who played such an important role in laying
foundations for our constitutional democracy. Mogoro o hlamuseriwe tanihi munhu loyi a tinyiketele eka ku sirhelela mitlawa leyi nga le khombyeni ya vaakatiko hi ku teka swiboho swa nkoka leswi a swi tlakusa mfanelo ya nsirhelelo eka vaaki va nkarhi hinkwawo, mfanelo yo vota xikan'we na mfanelo ya vutomi ni ndzhuti, ku boxa swingani hambi ku ri nawu wa Afrika-Dzonga hi woxe. Ndlela leyi ekusunguleni a nga ta yi teka ku kondza a kuma nsusumeto kusuka eka musunguri ni murhangeri wa Pan Africanist Congress PAC. We are grateful that she took that advice, and we are grateful that Robert Sobukwe gave her that advice. We are grateful because of what she ultimately became to this country as a lawyer and a justice of this court. Mogoro ungene ekhoto ya vumbiwa hi 1994 tanihi un'wana wa vaavanyisi loko yi sungula. A ri yena ntsena wansati wa muntima loyi a ri ebencini hi nkarhi wolowo. Malembe ya 30 eka xidemokirasi xa tiko ra hina, khoto yi lulamerile ku vona muavanyisinkulu wa yona wo sungula wa xisati wa muntima loyi koka a yimeriwe ku pfumela ka president. Randi tielerile loko ipimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara i 18 rand 33 cents, pondo i 23 rand 41 cents, euro i 19 rand 10 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 34 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $2,355 hi ounce, platinum i $1,054 hi ounce, nxavo wa oyili yimbisi i $2.88 hi mphongolo. Kasi lawa ku ri mahungu ya siku ra namuntlha, hi khese swinene vulanguteri bya n'wina, man'wana ya ta va kona hi Ravuntlhanu. Mina vito ni Matimu Khosa, ra aperile. Riperile alense leswaku maxelo na namuntlha ya khomile yini ku ta khana swi ri maxelo yo saseka kambe ku ri na mapapa loko hi nangisa kona kwala tindhawu tin'wana ta kona kwala Limpopo, tindhawu tin'wana ta kona kwala Mpumalanga, kambe xifundzeni xa le Western Cape ta khana swi ri moya lowu nga ta va kha wu ri kona nakona ta khana swi ri mapapa na moya wo titimela nyana wu nga ta wu kha wu hunga eka siku ra madyambu ya namuntlha, kambe ka mindzuku ku ta kha ku ya emahlweni ku ri na mapapa lama nga ta va languseriwini, kambe ku ri na ritsha loko hi nangisa kona kwala a Northern Cape leri nga ta ri kha ri ya emahlweni, kambe xifundzeni xa le Limpopo ku ta khana swi ri moya na wona lowu nga ta va kha ya emahlweni, kambe ta khana swi ri na moya wo titimela lowu nga ta va kha ya kona eka siku ra mindzuku, kambe xifundzeni xa le Gauteng ta khana swi ri maxelo yo kufumela loko hi nangisa kona kwala Carltonville, Vereeniging xikan'we kona kwala Bromosprate, a Joni maxelo ta khana swi ri ku saseka kona kwala ka 24 wa ti-degree, kambe xifundzeni xa le Limpopo ku hisa loko hi nangisa kona kwala Messina, Lephalale xikan'we kona kwala Bathaba-Zimbi, Giyani kona kwala ka Maphata maxelo ta khana swi ri ku hisa, Blankwater ta khana swi ri ku hisa xikan'we kona kwala a Phalaborwa ku ta khana swi ri maxelo yo saseka kona kwala ka 25 xikan'we kona kwala Tzaneen, kambe xifundzeni xa le Mpumalanga maxelo ta khana swi ri ku hisa loko hi nangisa kona kwala Skukuza, Mbombela ku ta khana swi ri maxelo yo saseka xikan'we kona kwala Mashishing, Carolina maxelo ta khana swi ri ku va yi ri ehansi nakona kwala eMkhonto ku ta khana swi ri maxelo ya kona kwala ka 22 wa ti-degree, kambe xifundzeni xa KwaZulu-Natal ku ri na maxelo yo saseka, Ladysmith xikan'we kona kwala Vryheid, Richards Bay ta khana swi ri maxelo yo hisa, kambe a Durban maxelo ta khana swi ri ku kufumela nyana kona kwala ka 23 wa ti-degree, kambe xifundzeni xa le Eastern Cape ku na swi ri maxelo yo saseka nakona William Moss xikan'we kona kwala Vryheid, kambe ta khana swi ri maxelo kufumela Komani xikan'we kona kwala Mthatha maxelo ta khana swi ri ku hisa, Ladysmith no vula kona kwala kona xifundzeni xa le Eastern Cape kona kwala Western Cape maxelo ta khana swi ri ku saseka loko hi nangisa kona kwala Vredendal ta khana swi ri maxelo yo hisa swinene xikan'we kona kwala Glen William, Cape Town ta khana swi ri maxelo yo kufumela nakona kwala ka 27 xikan'we kona kwala Hermanus ku ri na maxelo yo kufumela loko hi nangisa kona kwala Mossel Bay xikan'we kona kwala Beaufort West ta khana swi ri maxelo yo hisa kona kwala ka 28 wa ti-degree, kambe xifundzeni xa le Northern Cape ku ri na maxelo yo hisa loko hi nangisa kona kwala Springbok laha ta khana swi ri kona kwala ka 28 xikan'we kona kwala Uppington, Sutherland ta khana swi ri maxelo le hansi kona kwala ka 23 wa ti-degree, kambe DR na yona ta
khanong se maxelo saseka kona kwala ka 23 xikan'we kona kwala Kimberley maxelo ta khanong se ku kufumela kona xifundzeko xa le Free State ku nong se maxelo yo hisa loko nang se kona kwala Barthaville la nga ta khanong se kona kwala ka 25 for the degree Sasolburg ta khanong se maxelo le hansi xikan'we kona kwala ba Frankfurt kambe Bethlehem ta khanong se maxelo ku kufumela na kona kwala ka 22 wa the degree kambe xifundzeko xa le Northwest ku ta khanong se maxelo le hansi ba Tosca ta khanong se ku hisa xikan'we kona kwala Vryburg Taung ta khanong se maxelo saseka xikan'we kona kwala Rustenburg Potchefstroom na kona Atlersdorp maxelo ta khanong se ku kufumela ka siku ra mindzuku hi swona swi mi khomele swona eka maxelo ri perile